vlakovima. Spremi se za vožnju ti, moćni je vlak. Spreman, brzi, tako jak. Moćni je vlak. Društvo to baš je bravo. Moćni je vlak. Moćni čas, spremi se i sredi nas. Brzo stižemo u spas. Dobro stvari riješimo zajedno. Mighty Express. Dan s dizelom. Oprosti, Dizele, ne mogu se igrati. Moram pomoći Redu oko velikog posla. Zvono za uzbunu, što je bilo? Kamenje je palo na prugu u tunelu Šišmiša. Preusmjerit ću sve vlakove preko Trubinog mosta da izbjegnu kamenje. O, Dizel, ne možemo se sada igrati. Možda kasnije? Stiže pošta! Kako ide, Liza? Imamo neki problema na pruzi, poštarice Mandy. O, trebate pomoć? Ovo mi je zadnja pošiljka. I ostatak dana nema više zadataka. O, stvarno? Imam posao baš za tebe. O, reci. Nadam se da je nešto zbudljivo. Još se nikad nisam igrala sa psom. Što točno trebam raditi? Wow. Oprosti, Dizel, ne ide mi baš igra sa psima. Idemo pričekati da Liza bude gotova. Super loviš, Dizele. Baš si me pošteno preplašio. Hej, imam ideju. Pokušaj sad frizbi staviti tu. Dobro. Spreman, Dizele. Juhu, super loviš. Mislim da smo našli dobru igru. Jače, dođi se s nama igrati. Hej, Luka, pridruži nam se. Ide mi bolje igra sa psima i prascima i jarcima. I dupinima, nego što sam mislila. Hej, Dizele! Zadatak je izvršen i doveo sam još prijatelja. Vlakovi su opet na pruzi i sad se možemo zabavljati. Nisam vidjela Dizela ovako sretnog. Vas ste se dvoje super zabavljali, Mandy. O, da. Lijepo smo se danas igrali, zar ne, Dizel?